Kardom pini Karbi Longri Abirta than ponjia bang nili sami Josephine Tisopi non birtang ton penar juponik sine Edvinson Teron aphan phatek pen kapa jogji aphan ahema sorotum kachuningri Vopong asar rong isi kachingru mamai kapi dopon Kohora longta Karbi sengkan kimi katalon mesen pen pachunpon Asam angkang along kido arta ki jum hekanim supia tumpen kachepachora tuma phan phatega long beng etsi arona teng pening sign ang jipu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen kapin khatpon na সন্তানক কম বয়সতে বিয়া কৰাইছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকক আইনৰ ওচৰত তেওঁলোকক লৈ আহিব লাগে Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen kapin khatpon atengsi raikom saiki atumpen siding ponsi arta ki jum hekanim suppi pen kachepachora tuma phan nep ingnang ponlo Lapen raikom saiki atumpen kang nang pon et ahema swaratum Assam angkang pi break jamalong a hearing tang rakpen chesong ponlo Lasonsi kedamtang thangthang ni phaige thomarni Nili Police Station ka parlo Chokiola Edvinson Teronta arta ki jum heganim suppi pen ka chepachor puajok raikom saiki atum nebing nang ponsi phatek pondelo Edvinson Terona lang li arta ing ko replian dolo lapena chor pen ka chepachor hutke achora bang arta ningkan kre troxilo bonta piningan ke arta ningkan krener ke pan chok tanglo lapena sota chikloi jon vetlang Lasika jin so pen nili sopo Edvinson Terona phan thangnat pasung se pin pen nangkilo jia phan Edvinson Terona sar bura pen KAAC CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan kachuningri sopo lo patini tarikit home arni that Chukiola police station long OC Sarabang enang sopo phan chewan rawang thak pulo nilimena si nili sopo kam klem long pen che hang dun si Aria King Pacheng Royce address Pacheng Hang lo la pen thana ani lipon lo la pen thana long kiwang hut nang mun pi kun ni phang nang pulo nang limun pi a bar certificate ta pachewan tu pulo mane Edvinson apiso hai limun pi lo a bar certificate ta wan tu pulo so teng pen limun pi long bar certificate ni li original a bar certificate tu PC pon lo la pen kuda ka bangke arta jum hegla atum chi pachor abot arta jum hegla pen si bar certificate tame thana osisar si nang job dodun check lo la pen par si tame nili sopo Edvinson phanta thana la khang check lo la pen nang khang check lo pi bangke Barpothar police station an ponana nangji polo Barpothar an pon lo pen Barpothar along si tin lusun da pen tuwin sita padolo kasi non pini non halang ni hoda pen ke ba Barpothar police station lo pen da pen ke ba si bangke ni sopo phan bangke non medical treatment and lo medical treatment and medical report and bukajan Port do kusipo la bukajan kodalong parjapo bukajan kodalong parjap delote kodak Barpothar police station an chewan thupo la pen pinap dikalong bangke hemkang sam along thonampo kusi na pachini do kasi nili tu penanso ape apo tumang chuni gi bangke ahok lo
nili supo abang ke arta ikan ingkor poli lo tanili mun pi bang arta ikom cholang pena pot penan kido hud anta arta ikom cholang posi nili usuta chokli deng abang ke abujok ikom anim supi pensi cepat cholo ni kan create proxy anim supi pensi cepat cholo la posi kicok ci kido lo so kicok ci ang deng stami sarkar ke cari pon manpeng kido itum kacing hanai Karbi Autonomous Council along CM akihai rong hangsar lapen an parts tame Assam along CM Dr. Sorma alang itum akang jinso akang hon lit hot pen minisuko aphan nabang so ahem kang sampen nang pajok kupen mesi hem amikhang apiso aso lapen apuriala tumpen kaya teng chuklem chudam long ye phasin ni sarkar lo chuni ri perfect lo nasila kugen ni mun pilo alang li mena bangke ikut chohai lapen alang li tum inut kong atheke usu long lo tin so lapen arta bangke chikloi jo no kong do nasipu apiso hai apha atheke ni mun pi aphan lapen la kong usu thi i aphan indin sora nilitum apia podo bang indin sora kicok cido an sida nili sopo phanta dia thura kaya teng amang hem pachebang nang pansi dak Karbi Autonomous Council ke Japon kita kiting litum local MAC benching lok EM benching lok lapen hu asam long litum panang karipon sorma ke hai Dr. Sorma ke hai tum pan an sita nili sopo pan kaya teng amang pachebang nang pansi litum hem tun pen chuni ripon lo Nili hem sora phan thangnat pasung se pin pen prabjin pen pa jokvek tangji athe nili hem sora ve pulo tangte thangnat ta choklem thek thelo lapen ke nili tuma support anon het sike longlang chikloi jon vetlang lasinili hem sora ve pulote ko son pen se nili so phan ka cholang thek po pusi advinson terona chor sangpi atpui chohai mekri bu pen KACCEM lapen ke local MSC pavitra rongpia tuma phan ka chuningri ikut chohai pulo lapen lichoramen ki advinson teron pularang li hada jalong sido lasi jet ki jat tum phanta chuning rilo ni chora phan prabjin ten ni tinabang bo ni paloji phan se chuning rilo tabas chikloi jon meta lang phan lang ba ave lasi prabjin ben ang paloji phan se chuning rilo nang liarta ko an ni diarta ge non 18 running bomb andalang lasi nilitum jok ci dia lo nilitum apa bedai do ansitan nang dia pen ni chora phat prabjin pen poloji phaksi chuning rido Kardom, and hello to everyone who is watching this video right now. This is Charni Kropi, your former Miss KYF 2022. I'm so honored, humble and grateful to be telling you all that the oldest ethnic festival of India is back with its 49th edition, the Karbi Youth Festival, starting from 15th to 19th of February 2023 at Karbi People's Hall, Taralangso. So are you all excited to witness the beauty of culture and the traditions of Karbi Anglong? There is another exciting news to all the pageantry fans all across Karbi Anglong that the new edition of Miss KYF is back and it's bringing along surprises like collaboration with KCS, Jagweasong NGO and Sunsilk Mega Miss Northeast. The winner and the runners-up of this new edition of Miss KYF will get direct entry to Sunsilk Mega Miss Northeast 2024. So ladies, what are you waiting for? Grab this opportunity and make it yours. The mega audition is on 11th of February at Hotel Hampi Birla from 10:30 a.m. onwards. The selected participants will get to perform in the finale night on 18th of February at Samson Singh Tiachatai. Thank you so much. Cleared up Karbi Society pen chapatir pi ponsi kedam tang ni phai siar ni pen tang ni phai hiniar ni nini apartment Karbi sengkan ki mi kata London tang ni phai si ada por phai sir kebra mini thom keba por malom lamaing thur ponsi traditional son ka pathu ka chapatte asai deng ponlo lapen ke ajo bang lun kan malin paman ponsi ke kan ka chapatte pi do pon lapen thang ni phai hiniar ni ada ba por malom arjan ki hi ka chapatte pedo ponsi arnikang samapor nong e pajir pontu
lapen ke Vaisong KCS unit atum pen Karbi traditional ke kan cepak lang pon thu. Sonsi bihu ke kan झुमुर के कान लपेन के नेपाली ट्रेडिशनल डांस कचपा क्लैंगपन लबंग सोनिनी अफारमन सेंकान की मिगेटलon मेसेन पेन पचुनपन कोहरा पेन मिरसिंग टोकबी कार्बी लोंग्री अबिरता lapan ani basam ko fight ko prachitin kan nong ei kapaki ajai me geng polo nong ei bagir dek pen apike uthot durka namali nong achupa alun sepu akahai sing mai tisu dancing lo nong nam ga kan long tarbian long arab but season bentu alang likum sitam ne chetong non ten performance padu iglo ang parta kolomba from hidu bason thak thasi isining ga chethegela lo ke bangia sengkan mate sengkan suri ini ra ingkora pia sengkan ke pining ko son manili tom kar chulong an so se rada tum nang ka chetodun ten kama me poni mate ni thoma phansi mili tum nang pon iglo dasila ke bangia ni rada ka cheto pen ajo mili tum la pachum pon unji ku sining chethekan su nang litum terang kya bitin pen hanta sengkan ustilia ka dom pa jatan mili ra Kedamtang thangthang ni phai player ni koilamatia hawar vophonga sara rongalong ningkan e sek pen arni siaphan rong e sitting room si ningkan e sek jai mega mai kape dopon kedamtang pharukri sir kebra keba ningkan pensi vophonga sara rong chukim ponlo labang so rong a chukim cheng huranta labang so hawara long ingnam thepik pik lapen ke ingnam api mate teke bongkroi ingnarta juiphun lang towar make a siksak do hala so hut ki do ki dam pinangan ki sungdolo bonta aphi adona phainang bat bom ong bom si rong nang the bom lo lapen ke piningan ke vophonga sara rong adon aphai pangrum pet pen pharoi sirain koira pho don an pleng tanglo patoram timong rong asar gb rasing singnar dhoniram ingtia rong asar gb sarding ingti lapen koilamati hawar sgb lawrence teronatum labang soga chingruma mailong chatong dun si rdp dun vophonga sara rong muning surihini rain koira phlia ningkan ke ningkan pharok ki chok mate sertalin alliralon pentalon ponji pusi vophonga sara rong asar gb raj terona hin pen pachini pon ki pithik pon lo atema rat la rong asar cho si rang rong kong ya kan ya nai atin I have report to rang ilonghi ke pinian son khayana hodaya ni si upur rang ke anuti hemari long ala so ambensi pini ta claim aku arona tang claim ko Abirta ke 5 se kang ton panik lo kardom